Ngatho muno ni undu wa gucoka muhia ni etikira kwaria ciĩgie wa ihinda riri na gitumi kiao gutigana. Andu makoretwo magitindika muhia na ciuria makienda kumenya kuria wa ihinda riri ari na angikorwo ari okuo kana ni arakena riria ona muhia agiconia ndeto-ini cia Luciana na Kanaite itanatenderithia icitoria muhia aciturura. Itikira gukorwo gitana o notification yaku niguo hingo ciothe ndukahitukagwo ni video citu. Over the weekend muhia ni marakorirwo magicemania na Luciana event ya Big Voice Millennial Edition kuria Kanaite was performing na tamutugo danatiga Luciana na thutha, na both of them maronekana gukorwo completely makiignore muhia uria this time round atarari na mwendwa na arari in the company ya arata ake. Na hau niho ciuria cia muhia na wa ihinda riri irakorirwo ikiongerereka nenda-ini ciake cia ukinyaniria, na muhia arafoco gukorwo rita riri akira fans ake ma ciĩgie kiria giritumite makoro magitigana na wa ihinda riri. Fans makimorota muno makimwira muhia riu ni athire muno kuona oyana na muhiki mwisho mararigia gutigana. Agitariria what happened gatagati wake na wa ihinda riri, araugire we ndakoragwo na intentions njuru riria njiriria relationship na airetu kana ahiki aya, akoragwo akioyana nao niguo amateithie riria ona mari single, na mwisho amateithia. Akauga mararikia na kumutigana. Ino niyo ndumiriri iria muhia arakorirwo akinengera fans ake aria marendira kumenya kuria wa ihinda riri ari. Niyo nao kumwitida mukijira ati ni nyendete ahiki ati sijui napenda wasichana, lakini kitu amjui ni ati unaendaga unakutana na msichana, unapata msichana ametulia, anakaa vizuri, hana maneno mingi, unaona ai wacha tu nisaidie haka. Like si tunakuwa tukifanya kazi ya Mungu, una tu mtoto mrembo ameteseka na mapenzi, hana mtu, unasema wacha tu nisaidie haka nifanye kazi ya Mungu. Alafu wakisaidika hatujui, wakisaidika wanaendaga. Sasa tunawasaidia, tunafanya kazi ya Mungu, wanaenda. Alafu mnatulaumu mkisema ati tunapenda wasichana. Anyway, next wakusaidiwa wako wapi?